Professor Dickens Elijah Mushemeza yarabura hankosa emikutu noku abantu bakubasa kurera engaro bakaba barinda government bakaba nubo bakora buri kimwe okhaya no kwabura kw'abantu barekera kurera engaro no kutegamisho government kuba niyo yakora buri kimwe. Professor Elijah Mushemeza ariyo myishingiro washeme amashuma yakwayo obuyaba nabuganaho n'abamemba bari kurenga maganana abari kwegitera aha WhatsApp group erukumanywa nkaderiyo cheibanga elites erukushangwa omugombora ya Kitagata mu district ya Shema. Bine programs zo gukora ubwiga na nentunguka kandi babakoze revyo mbamba bangira government ya supporting the government kandi nanye nabaraganise mwiza kuba hagera abo kuba ibikorwa byabo tubikutana nitwe abarwo mu government. Nanye ninyenda mwaba muri organized mugumisemu iwe this centenary ese bank sezo kureba zona zikatandika n'abantu ababire bari omuti omu groups ahabo kureba ibizibe birukuteganise cyanga cyabo omukutogu gatandukwaho kuyamba ko gita abantu hamwe no kubahwera omukuhanura uko buhereza bubasa kwika aha abantu bani twenka group page tuliyo ntukora ngwene nkahati tugenderire ntwenda kutaho sako yitu hatwatandika sako okashanga twaba tukozire nk'amagoba then nka 20% kandi tukagiye kagasira communities zitu habwe mbere turimo kushanga gwe mikutu ekabe kujumiranaho no kukoreraho okusinge bitari kuyamba byanga bamwe aharaba memba ba group page hariho obhabuzi obahereza nyenda kubagambira kibine kirindarwa bashabakuru harimo abakazi bakuru harimo n'amawe yanje natanga reba rwaho mwishati we ati yonkobwe najumirana ki abo kuba bajya mukutu abo kosa WhatsApp, Instagram, TikTok ubutumwa no kugera tubasa kwetungura uri kuhabura mutahi wawe na munonga umuskiru ziha yine byinshi wasa kwegera mukutu na boss mwemere president wo mukutu gwa Cheibanga Royal Elites na ashobora ngo behire kugita bryomwe kurebuka ngo habaho ikibahindura umucyanga cyabo njondo gura tenti n'entebe ibintebe nabyo byiyamba mukoro gitu uyu mumbaga ferwa n'ibindi ako ibintebe nabyo bitware sente nyinji abantu binyi narwo mu mikoro urango yaguze kibanza urango yaguza ebyeye ninga banka yatware ebyeye ahabo butakwatanisa amakuru agagasha kwa Jared Tugume umurishema.